Muraho neza twongeye kubaha ikaze hano kuri TVS mu biganiro byacu tubashikiriza umunsi ku munsi. Ni Ivan kuri mikoro za TVS kugira ngo dukomeze tuganire ku birimo bikomeza kuvugwa cyane. Uyu munsi turaza kwibanda cyane ku gihugu cya Irani ndetse n'urupfu rwa perezida w'iki gihugu rwabaye ku cyumweru itariki 19. Ubu tukaba turi itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2024, ariko amakuru yacu turibanda cyane kuri uru rupfu rwabaye binyuze mu mpanuka y'indege ya kajugujugu. Bivuga yuko benshi ubu hari amagambo menshi arimo kuvugwa, bamwe bati iyi ni asasina yoba yavuye muri West, abandi bati ni ibintu bigiye binyuranye bavuze turi buze gusubiramo kugira ngo tubabwire ibirimo biba hagati aho ngaho. Kandi turongera tugere muri Congo tuze kumenya neza ndetse uyu Christian Malanga ninde washatse gutera kudeta, ese byagenze bite? Niki cyatumye haraswa kwa Kamere ntiharaswa kwa Perezida Tshisekedi kandi ari we bagombye gutera kudeta? Ibi rero ni ibintu byose turi buze gukusanya kugira ngo tuganire mu biganiro mutegurirwa kandi mugashikirizwa nanjye Ivan. Gusa hamwe n'ibyo byose reka tubabwire yuko leta ya Amerika na leta ya Niger byumvikanye ku itariki ntarengwa y'ingabo za Amerika zizavira mu gihugu cya Niger. Bikaba rero Niamey na Washington byavuganye yuko ku itariki 15 z'ukwa 9 uyu mwaka ingabo za Amerika zigomba kuva mu gihugu cya Niger zigataha amahoro. Rero hakaba ariko bikomeje kuvugwa hagati aho muri ibyo bihugu. Nyuma kandi reka nanone tubabwire yuko amakuru yacu rero tuza kuyavugaho, ndetse bivuga yuko tugarutse muri Ukraine bukeya naho bivuga yuko Ukraine ubu igisagara cya Kharkiv cyugarijwe n'ibitero by'Uburusiya, mu gihe Putin yatanze message kuri West cyangwa se ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi yuko we ashobora gukora ibintu bihambaye cyane muri iyi ntambara ya Ukraine. Ibyo ngibyo ni mu gihe na West nayo ikomeje kuvuga yuko igiye kohereza ingabo muri Ukraine bivuye ku busabe bwa Perezida Zelensky. Ejo bundi wasabye ko bwa mbere mu mateka avuga ati nimunyohereze ingabo. Ubundi yahora asaba ko bamwoherereza ibisasu n'imbunda n'ibikoresho byose, ariko ubu akaba yasabye ko bamwoherereza ingabo. Ejo bundi mwese ko yari yatanze itegeko yuko ndetse n'abahoze mu gifungo bashobora kuva mu gifungo bakaje kurwana ku ntambara. Ibyo ngibyo bikaba ari itegeko ndakuka, kandi kuva ku myaka 18 kugeza ku myaka 60 bose bakiyandikisha kuja mu gisirikare, nyuma bagakurwaho ibihano byabo. Nyuma y'ibyo rero byagaragaye yuko nta ngabo afite, asaba uburengerazuba bw'isi kumuhereza ingabo kugira ngo zirwane urugamba. Rero ayo niyo akomeje kuvugwa hagati aho. Reka tubabwire yuko rero tugaruke ku makuru yacu tugiye kuganira akomeje kuvugwa hagati muri Congo ndetse no muri Irani, yuko twabibasezeranije kuri iki cyumweru ko turi buze kuyashakisha tukababwira ku burambuye amakuru akomeje kuvugwa hirya aho ngaho ku rupfu rwa perezida wa Irani ndetse n'ibyakomeje kuba muri Congo. Reka duhere muri Congo. Biravugwa yuko ambasaderi wa Amerika muri Congo yatangaje yuko byari ibintu byamukozeho kumva yuko abanyamerika bafashwe ndetse abandi bakicwa mu ntambara yabaye cyangwa se mu igerageza ryo gukira kudeta mu butegetsi bwa Congo. Ibyo ngibyo ngo bikaba ari ibintu byamutangaje cyane, akaba ari itangazo yasohoye mu kanya avuga yuko ari ibintu biteye ubwoba kumva ko abanyamerika bafashwe bagiye gutera kudeta muri Congo, kandi ibyo leta ya Amerika ntabyo ishigikiye. Ibyo rero aba banyamerika rero bafashwe muri ubwo buryo nibyo tuza kugarukaho cyane mu byo Trump yavuze yuko iwe aramutse agiye ku butegetsi icyo yakora cya mbere ni ugusubizayo abakongomani kuko bateza Amerika ibibazo. Ibyo rero aba banyamerika bafashwe ni abanyamerika ariko kandi b'abakongomani bukira za Congo Kinshasa. Bikaba bivugwa yuko rero aribo bafashwe, gusa haje gufatwa n'undi musore wo muri Maryland, nawe bishobora kuvuga yuko aba yaragiyeyo kubera impamvu zo kutamenya
akaba yarajyanyweyo na Christian kubera impamvu zo kutamenya, ariko ntabwo yari umusirikare, kari agasivili, agahungu ko muri Maryland hirya kwa ba Biden. Rero niko bimeze. Rero ambasaderi akaba yatanze iryo tangazo avuga nti ni agahomeраmunwa n'akamuna kumva ko hafatiwe abanyamerika mu gitero cyakozwe kuri perezidanse ya Congo. Rero ibyo ni ibintu rero biza gufatira Amerika mu kanya, nabyo nibyo tuzakomeza gukurikirana kugira ngo twumve aho bigeze. Rero ayo niyo makuru. Turaza rero kureba ntese aba banyamerika ni bande, n'iki cyatumye bafatwa, ese bagiye muri Congo kumara iki? Reka duhere ku wari uyoboye iki gitero cyabashije kugera kwa Kamere, kikagera kwa Premier Ministre Bemba, bakajya kuri Pale, ariko ntibagere kwa Gisegeti. Ibi ni ibintu nabyo birimo amakimbirane, nk'uko ni ibintu bigoye cyane, bimwe twavuga yuko turi buze kubaganira nanone ku bijyanye n'amakimbirane ari hagati muri Union Sacrée y'imiryango. Ibyo ngibyo ni ibintu bikomeje kumera nabi cyane hagati ya Kamere na Perezida Tshisekedi. Hari amakimbirane yo kutumvikana no kudahuza. Rero kubona Kamere yongera kandi kuba yoja kuyobora hariya muri Chambre basse ni ibintu biteye amakenga cyane. Tshisekedi byanatumye cyane anavuga yuko bagomba gusesa inteko nshinga amategeko kugira ngo bongere kandi kuja mu matora. Hanyuma rero ibyo ngibyo biba bimeze bityo, hanyuma bituma ibitero bigana cyane kwa Kamere, ibindi bitero bikagana kwa Ministre, ibindi bikagana kuri Pale. Kandi ikindi kintu gikomeye mugomba kumva amahangaha nuko kuri Pale basanze umuryango ukinguye. Ese kubera iki basanze umuryango ukinguye? Ni gute perezida agenda agasiga ikirimba gifunguye kandi nta n'abagarde bahari? Ibyo ni ibintu tugomba kumenya neza. Iriya ce n'était pas un coup, c'était un arrangement. Yari arrangement ya Tshisekedi yo kugira ngo abashe gusibanganya ibintu byose abisubize idobwe, nk'uko ikirimba kigomba kuba abasirikare bahafunze. Kandi ntiwoja gutera ku uje gutera kuri umusivile, ntago ujyana n'abasivile. Bariya ni abasivile, ntabwo ari abasirikare bari trained to be soldiers. Rero ibyo ngibyo ni ukubireba neza, nk'uko ni agakino ka Perezida Tshisekedi, ariko ntabwo yari iri bien préparé. Nk'uko turebye uyu musirikare Christian Malanga yari umusirikare mu bisanzwe. Biravuga yuko ari imvukira y'i Kinshasa, yavutse muri 1983. Bikavuga yuko rero nyuma y'ivuka rye i Kinshasa yaje no kuja mu gisirikare cya Congo abaho umukapiteni. Biravuga yuko rero mu gisirikare cya Congo yakoze ako kantu. Niwe musirikare ngira ngo wari urimo wenyine, abandi bose ni abasivili. Umwana wiwe n'umwana w'inaha ngaha muri Amerika, afite ubwenegihugu bwo muri Amerika, yego nawe se arabufite, ndetse n'uyu musore tuza kuvugaho cyane wo muri Maryland nawe ni umunyamerika. Ariko nubwo ari abanyamerika, ariko abo bombi urumva ko bavukiye ari abakongomani, kandi umwe yakoze mu gisirikare cya Congo gusa, akaba yari atuye hano muri Amerika mu gace ka Utah, cyangwa se muri state ya Utah. Abantu bo muri Utah niyenda bahise bamumenya, nk'uko abakongomani iyo baturana baregerana. Rero bikavuga yuko nyuma yo gutura muri Utah, Christian Malanga yaje kugira ishaka rirwanya ubutegetsi, ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo. Bikavuga yuko iryo shaka ryitwa ngo ni PCU. Iri shaka rya PCU niryo yaje gukora kugira ngo abashe kuba umwe mu barwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse aza no gutsindwa mu matora. Biravuga yuko le parti politique national qu'il a formé après ses expériences lors des élections parlementaires en 2011 yariremye nyuma y'amatora ya parlement yabaye muri 2011. Hanyuma en 2013 il a été nommé premier ambassadeur de la table ronde internationale sur la liberté religieuse. Urumva ko nyuma yo kwitwa umusirikare yavuye mu gisirikare ajya mu bya politike kuva muri 2011 kugeza muri 2013. Il a été nommé comme ambassadeur, yagize intumwa kuri table ronde pour la liberté religieuse.
hanyuma kuri 17 z'ukwa gatanu 2017 nyine, le nouveau Zaïre naissait officiellement lorsque le président Malanga créa un gouvernement en exil à Bruxelles. Yavuye muri Amerika ajya mu Bubiligi, aha turi muri 2017, hanyuma arema guverinema, niko babyise, arema guverinema iri mu mahanga, ayiremera mu kindi gihugu i Bruxelles mu Bubiligi, arema guverinema ya Zaïre kera cyane, dusubiye muri 97 igihe cya Mobutu. Hanyuma amaze kuyirema ayiremera mu mahanga ariko ayita Zaïre. Hanyuma disparu de radar depuis quelques années, Malanga a réapparu ce matin au palais de la nation pendant une attaque armée orchestrée par ces éléments. Nyuma yo kurema iryo shaka biravuga yuko rero Malanga yahise aba porte disparu, niko twabyita, harabura, aratakaraho, baramubura, ntiyasubira kumvikana muri media kugeza rero uyu munsi yaje kugaragara ari kuri palais aho ngaho i Kinshasa, arimo gukora ibyo yari arimo gukora bya kudeta byaje kumuzambana bikanarangira ahatakarije ubuzima. Umwana we yafashwe, n'uyu musore wundi w'umunyamerika wafatiwe hafi kuri Rwaraba ashaka kwambuka ibirometero bigera kuri 7 ashaka kubyambuka ariko yoga. Urumva ko kwari ukwiyahura, nanone yari yabuze iyo ajya, hanyuma igisirikare cya Kongo kiramufata. Rero bikavuga yuko aba bagabo bayobowe na Malanga binjiye muri palais ya perezidansi y'igihugu, batangira gushyiraho ibendera rya kera cyane rya Zaïre, bavuga yuko barambiwe cyane kandi guverinoma ya Kongo irangiyeho, noneho bashaka guhindura amatwara. Ariko unabireba cyane rwose bari abasivile, bwari ubusore n'ubwana. Rero bikaba bivuga yuko baje kuba neutralize n'ingabo z'igihugu nyuma y'amasaha 2. Ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane. Nta kuntu palais y'igihugu yishobora quartier ituwe na presidence, kuri presidence quartier Gombe, ngo ibeho gutyo nta gisirikare gihari. Byo ni ibintu ni push ya Kisegeti, nubwo uyu mugabo yaba yabyivanzemo, hari ukutamenya gusa, ariko abantu bagomba kubyumva neza ko ibyo bitobaho. Ntabwo wasiga ikirimba kiri gutyo nta bantu bahari. Amasaha 2 abantu bidegembya mu kirimba, abasivile bidegembya mu kirimba cy'umukuru w'igihugu. Ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane muri Kongo byabaye uyu munsi ku cyumweru. Tugavuga rero yuko hariho byabereye, hanyuma turaza kongera kugaruka kuri uyu musore mutoya cyane w'umunyamerika waje gufatwa. Pasiporo yiwe ntago iri kubona neza, ariko biravuga ko yitwa Zalman. Ni umusore witwa Zalman Pauline, yego, Benjamin Ruben. Afite amazina menshi cyane, yitwa Zalman Pauline Benjamin Ruben, niyo mazina yiwe. Akaba yaravutse nawe muri 87 muri state ya Maryland, aha turi muri Amerika, akaba ariho yavukiye. Ni umuzungu, bikavuga yuko rero nawe yafatiwe mu gitero cyakozwe na Malanga aho ngaho i Kinshasa. Ibyo rero bikaba ari byo byatumye uyu ambasaderi avuga yuko ari ibintu bigoye cyane kumva no kwakira ko abanyamerika bagiye gukora kudeta muri Kongo. Ibyo rero bikavuga yuko we yafatiwe neza na neza ku nyanja cyangwa se ku mazi ya Rwaraba ashaka kwambuka ajya muri Brazzaville. Nabwo ni ibintu byari bisa no kuyahura, nkuko nta bwato bwari buhari ngo yambukemo, gusa yashaka koga hafi ibirometero 7, sinzi ko yari kubishobora. Ibyo rero niko byabaye, niko bimeze muri Kongo. Hanyuma leta rero iza kubaneutraliza, bari abantu hafi bagera nko kuri 40, gusa uwari ubayoboye akaba yahasize ubuzima, ndetse n'abandi bamwe bari kumwe nawe nabo baza kwicwa n'ingabo z'igihugu. Nyuma y'ibyo rero reka turebe ku birimo bikomeza kuvugwa muri Irani. Muri Irani
Icyakoze reka dukomeze mbanze mbabwireho kandi muri Congo biravuga yuko nanone hari ibintu byaramutse bitwikwa harimo amavuwatiri, imodokari zibiri zahiye, imodokari zibiri zatwitswe n'abanyeshaka ba UPDS ndetse n'imoto zine nazo ziza gutwikwa aho hari kuri iki cyumweru aho kuri residence ya mama Martin, maire du président Felix Antoine Tshisekedi, bikavuga yuko rero naho hahise hajanwa abantu benshi cyane barimo n'abo bajene bo muri UPDS bakora nk'imbonerakure z'i Burundi, bakaba aribo bakoze ibyo ngibyo aho ngaho mu gutwika ibyo bintu. Hanyuma turaza kandi kongera kubabwira rero ku birimo bibera muri Irani, ni amakuru tuza kubagezaho. Muri Irani rero naho ibibazo bikomeje kuba ingutu, ako perezida w'iki gihugu amaze nawe gutanga, bikavuga yuko abenshi bavuga ko yaba ari asasina yo mu bihugu byo mu burengerazuba, aho bivuga yuko ndetse iyo ndege ya helicopter tuyihereyeho bavuga yuko ari made in US, ni ukuvuga ngo ni indege yakorewe muri Amerika niko benshi ariko kubyita, abandi bati umushoferi wari uyifite yari umutasi wa Mossad, ibyo ngibyo niko n'ibindi byanditswe bikomeza kwandika, bikavuga yuko rero bishobora gukwega cyane intambara hagati ya Israel ndetse n'igihugu cya Iran. Ubu muri Iran bakaba rero bahangayikishijwe no gushiraho ubutegetsi cyangwa se transitional government, niyo bagiye gushaka gushiraho nk'uko uwari uyoboye ubu yamaze kwitaba Imana. Biravuga yuko rero ibi byabaye muri iki cyumweru, aho perezida w'iki gihugu yitabye Imana mu buryo butunguranye cyane. Bivugwa yuko indege yiwe ubwo yahagurukaga iva muri Azerbaijan, aho ni ikindi gihugu hafi ibirometero 600 cyangwa se miles 375 mu burasirazuba bushyira uburaruko cyangwa se northwest yo mu gihugu cya Iran, capital is Tehran. So rero aho ngaho niho yaravuye, hari mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu cya Iran, ubwo yaravuye kubonana na mugenzi we wo muri Azerbaijan. Kavuga yuko rero indege yiwe yahise ikora impanuka, hamwe biravuga yuko yahagurutse muri Lie-Inconi hanyuma ikanajya no muri Lie-Inconi, ni ukuvuga ngo yavuye ahatazwi yerekeza ahatazwi, ariko biravuga neza yuko yaravuye mu gace ka Jorfa, aho yarari muri region of the border of Azerbaijan, sorry. So rero ni mu gace ka Azerbaijan, aho niho yaravuye kubonana ndetse na mugenzi wo muri iki gihugu. Bavuga yuko bari bagiye gukoramo inauguration ya dam kugira ngo naho iri ku mupaka neza neza w'ibyo bihugu byombi, aho niho yarahagurutse mu majyaruguru ashira uburaruko ubuseruko nako. Biravuga yuko neza uyu mugabo w'imyaka 63 yari kumwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Hussein Amir Abdullahian. Biravuga yuko rero abangaba baje kuva mu ntara ya Azerbaijan bavuye kubonana na perezida waho to discuss an infrastructure project over the Aras River. Bari bavuye mu biganiro bijyanye na projet yo kubaka damu aho ku ruzi rwa Aras, which separates Iran and Nakiv. Ubwo ruzi rero rukaba rutandukanya Iran na Nakiv, niko byanditswe. Aho rero niho bari bavuye mbere yuko bakora iyo mpanuka muri helicopter yaje kubahanukana. Biravuga yuko rero hari indege zitatu, ariko zibiri zahushutse zirashika, ariko iyabo ntiyashitse. Ni ibintu rero bikomeye cyane, nicyo gituma benshi bafite opinion zo kuvuga bari byaba byavuye ku bitero byo muri West, cyangwa se nk'uko bivuga ngo iyo ndege yaba yari ifitwe n'umushoferi wo muri Mossad. Ariko se ni gute umushoferi wo muri Mossad ushobora gutwara umukuru w'igihugu cya Iran? Ni ibintu bidakunda kandi ntibyoshoboka.
Biravuga rero yuko nyuma y'indege guhaguruka ikabura mu kirere, bikavuga yuko byaba byatewe n'igifungu cyabaye cyinshi cyane, bituma indege ita ikirere. Ivyo rero bikavuga yuko byibuze abantu bagera kuri 40 ba rescue team bagiye gushakisha, ariko nanone birangira batabonye uwo muntu. Mbese burira hageze ku mugoroba rero ku cyumweru niho baje gutangira kubona ibisigarira nijoro cyane, basanga rero indege yarangiye ndetse n'abayirimo bose ari sans voix, hari abantu bamaze kuba imirambo. Duhereye kuri perezida, kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse na ekipe bari kumwe nayo. Ibyo byose byaje kuba rero perezida wa Irani aza kwitwa uwahise cyangwa se umurambo wamaze kurangiramo umwuka. Ibyo rero ntabwo byoroheye ikipe y'ubutabazi kugeza n'aho biyambaje indege ziva muri Turukiya, izindi zikava mu gihugu cy'Uburusiya zikagenda gushakisha umukuru w'igihugu cya Irani. Mu buryo ki izo ndege nyuma yo kuhagera ndetse kuri kamera indege cyangwa se drone ya Turukiya yafashe, yerekana ko hari umuntu warimo uzamuka mu ishyamba ahabereye ivyo vyago. Bakibaza ndetse uyu muntu yaba ari umuntu ki kugeza n'ubu utabaye identifiye, bakavuga nti bamwe ni umwe mu batabazi wagiye gutabara, abandi bati ntawamenya ibye, ariko kandi iyo ni kamera gusa. Kandi amakuru ahari nuko indege yaje kuboneka bwije cyane, ndetse ibintu baza gusanga byazambye, yaba ari perezida n'abari kumwe bose bamaze gutanga. Ubwo butabazi bwabayeho, Uburusiya bwohereje indege zirimo indege zibiri zikomeye cyane ndetse na ekipe y'abantu benshi baragenda. Turukiya yohereje indege, ariko nanone ntabwo byagaruye uwakagombye kugenda. Rero niko byabaye. Uyu perezida rero bikaba bimaze kwemezwa yuko yaje kurangiza kuri iki cyumweru. Amakuru yazindutse avuga ku wa mbere, akavuga yuko rero perezida yarangije. Ibi rero bikaba bibaye mu gihe kigoye cyane, mu gihe Iran yarimo ishakisha cyane gukuraho urudolari ifatikanije n'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa n'ibindi mugiye mureba nka South Africa byagiye muri BRICS. Rero bikavuga yuko duhereye ku ijambo Blinken yavuze ejo bundi ko bagiye kuzafatira Iran ibihano, abenshi rero bahita barigarura bakavuga bati birashoboka yuko yaba ari asasina ivuye muri West. Abandi bati Ubuhinde birashoboka yuko bwakoreshejwe kugira ngo bwice perezida wa Iran. Rero ni ibintu bigoye cyane gutahura, gusa kimwe tumenya muri ibyo nuko yarangije, kandi yarangirije mu mpanuka y'indege. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu bagiye bavuga kenshi, ariko kandi ni ibitekerezo, ariko ntabwo ariyo confirmation de la chose. Rero perezida wa Iran akaba yarangije kuri iki cyumweru. Ubu rero bikavuga yuko Iran irimo ishaka transitional government. Rero niko bihagaze muri Iran, ko barashakisha ushobora gutsimbura uyu mu perezida. Makuru yacu rero byari ibyo nivyo twari tugiye kubabwira, kugira ngo mukomeze mugubwe neza aho muri, mwumve amakuru uko bukeye n'uko bwije. Reka tuze kureba amakuru ya nyuma kuri Iran. Reka mbirebe. Aya ni amakuru akomeje kuvugwa, ndetse abenshi basabaga ko bakomeza kumusengera batarabona ibyavuyemo. Ubu rero bikaba byaje kugaragara ko byarangiye. Reka nsome kano kantu bagashizeho ubu muri iyi saha imwe. Ubundi
biranavugwa yuko yabanje guhabwa impanuro ariko nanone ntiyabyemera. Burya iyo uza no gupfa nyine birakugaragaraho, yahawe impanuro bamubwira nti ikirere kimeze nabi reka kugenda, ariko arabyanga aragenda. Nibwo rero guhura n'impanuka. Cyari ikirere kimeze nabi ndetse byanateje ubutabazi kutagira icyo bukora hakiri kare, kubera nyine the fogs cyangwa se conditions za weather zari zimeze nabi cyane. Biravugwa yuko hano uyu muntu yanditse aravuga ngo the Iranian president Ibrahim Raisi was killed in yesterday's helicopter crash, Iran Telegram channels has reported. So ibi rero ni ibintu byatanzwe n'inzego z'igihugu cya Iran. It says that the helicopter hit the mountain before crashing as a result of severe weather conditions and fog. So biravuga rero yuko iyi ndege mu guhanuka cyangwa se mu gukora impanuka yagonze umusozi, igonga uwo musozi kubera ibibazo by'ikirere cyari kimeze nabi. Fogs ni ukuvuga ngo hari ibicu bituma indege itabona iyo yerekeza, mu buryo ki na radare yayo yahise ibura. Ibi rero nibyo byabaye bituma igonga umusozi iza gukora iyi mpanuka. Rero nyuma yabyo icyabaye ni iki? Ni urupfu rwa perezida na minisitiri cyangwa se w'ububanyi n'amahanga ndetse na ekipe yose bari kumwe. Mu makuru dufite ni uko nta muntu n'umwe wigeze urokoka muri iyo ndege. It has just been confirmed that Iranian President Raisi has been found dead. May he rest in peace. Aya ni amagambo y'abantu bagenda bandika bamwifuriza uburuhuko bwiza. Ni Raisi, rest in peace. Hano baravuga ngo may Allah bless his soul. Rero niko bimeze, akaba yarangije. Ubu rero bikaba ari ibintu biteye ubwoba. Iki gihugu ubu kikaba kirimo gishakisha uburyo ki bashobora gushiraho ubundi buyobozi. Hagati aho rero nibyo twari tugiye kugira ngo tubagerereho, tubabwire uko twari twabibasezeraniye mu kanya. Rero mukomeze mugubwe neza n'ayo makuru ya perezida w'iki gihugu ndetse na kudeta muri Congo twari tugize ngo tubagezeho. Naho update y'intambara ya Congo nayo 23 nayo turakomeza tubibabwire mu kanya. Turaza kuvugana n'abavandimwe burakeye hariya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ubwo turaza kongera kuvugana ku ya Congo intambara aho zigeze. Hagati aho rero mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mugire amahoro.